Pozdrav dragi jedači, danas sam kupio 5 novih skinova. Kupio sam puno gemova, imao sam ih preko 600 gemova i onda sam kupio 5 novih skinova. Kupio sam ovaj tu predobar Piperin skin, tu gdje je tu skoro gola, gledajte kako je seksi. Onda sam kupio gdje je Jackie. Evo, kupio sam ovaj božićni Jackin skin. Kupio sam Ball skin, gdje Ball tu je božićni skin. Onda Tikov božićni skin. I još Frankov, gdje je Frank. Evo ga, i Frankov božićni skin. Imam sad 5 novih skinova i sad ću sa svakim igrat. Idem prvo s Piper, to mi je najljepši Piperin skin. Idemo sad isprobati kako cool izgleda kad se igra s njom. Odlično. Odlično. Okej. Sada da ubijem ovog tupoka. Odlično. Odličan je skin. Svaka mi čast. Ovaj skin bi ocijenio s čistom 10. Dobro tu izgleda. Idemo na sljedeći skin. A sad ću igrati s kim ću igrati? Sad ću igrati sa Gift Express. Čekaj, ovo je isto odličan skin. Svaka mi čast. Ovoliko nikad nisam kupio skinova, mislim jesam, ali nisam odjednom. Sad sam to imao preko 600 gemova i sve sam na ovo potrošio odlično i baš mi je drago. I ako budem zadnji, baš me briga. Sad je gotov, a ja, to. Ne. Ubit je. Kako ovo dobro smiješno udara. Ne. Dobro. Odlično. Sad svakim po 2 trofeja, dobro. Sada ćemo igrat sa Ho-Ho-Bo. Odličan je skin. Svaka mi čast. Mislim, nisam ja napravio skin, ja sam ga kupio. Pre-cool izgleda. Baš do jaja. Ne. Izgleda otigram još jedno da vratim trofej, 5 trofeja, da moram odigrat. Oprostite, ipak nisam odigrao još jedan game s Paul, mislim jesam, ali nisam uspio snimiti jer mi je glupi brat uletio u sobu. Baš je tegen. Okej. Sada, ko nam je još ostao? Ostao nam je još Tik i Frank. Prvo s Tikom, s njimi se uopće ne da igrat, ali dobro.
Fora moj skin, Snjegović tik. Prefora. No, znao sam da neću dugo. I sada s Frankom. Frank. Evo, baš mu je dobar ples za ovaj skin. Samo prenasilno udara s jelkom, ali dobro. Gledajte kako udara jelku. Čudovište. To, ne. Naravno, odmah sam iskupio. To je bilo sve od ovog videa, dragi jedači. Vidimo se u nekom videu. Doviđenja.